bok, ja sam Ivan Šarić i danas se vozimo po Zagrebu. Ovo je Novi MEGANE, ja sam jako ponosan, sretan. Vozite se samo, ne znam što je. Novi Renault MEGANE i Otvoreni radio predstavljaju formulu strasti. Oprostite. Okej. Znači, dvije žene su me odbile. Dan je počeo tako da su me dvije žene odbile. Ja ni ne znam voziti. Ja nemam vozačku. Kako se zoveš? Ivan. Ivane! Pa najljepše ime ikad. Di ćeš? Na fakultet političkih znanosti. Mislio sam da je neki serijski ubojica, ali ajde, odlučio sam se kad je formula u pitanju, onda sam morao ući. Ono što on ne zna je da nakon ovog ide taj serijski ubojica, samo da kviz obavimo. Monika, bok Monika. Gdje te vozi Monika? U 24 sata. Ovako, imam ti, ako ćeš oprat zube, četka, ako ti zatraja četka. Kakav ti je? Ovako što mi dobar. Što ti zanima? Pričaj mi svoju životnu priču. Ovo je moj prijatelj Mario. Ne, iz Ljubljane je, zamisli. Lijepo zdravo živio. Koliko je tebi ovo čudan dan, a? Ovo je bilo jako čudno. Na novu, evo, formula strasti, ljudi sa mnom mogu ići na formulu. Koju strast imate? Nogomet. Nogomet. Odmah ste to ispalili. Bok, ja sam Ivan Šarić, te treba povesti negdje, vozim besplatno. Evo, to je to bilo od moje vožnje autom. Danas smo vozili Zagrepčane, sutra vozimo Riječane. Mogu vas voziti gdje god hoćete, samo da nije Split ili tako nešto. Budi dio Meganove formule strasti i s još dvoje prijatelja otputuju Monsu na utrku Formule 1.